He tau hou. He taira hou. Mene mene atu. Ka pai. Tukua! Mō te kapa haka o te Ahikaaroa. Koe hoki tērā e whakamiharo atu ana i te tokomaha. Koe au mai ki tēnei o ngā kaupapa o Te Ahikaaroa. Mō mātou ake ko te reo tonu, te aro ngā matua, ko ngā kōrero ake o Kaitahu, o tō tāua nei iwi. E whakarite ana te kapa nei ki te pā o rākai hautu, te kāinga o te kapa. I ahu mai te whakaaro o te kura nei mai te kapa, kua piri mai ngā raukura o te kura, pēnei i a tamehana Buihone Solomon, rawa ko Alex Liversley, i roto i te kapa. You've got to take a lot more initiative, do things on your own. You're expected, to learn your stuff at home, learn your kupu at home, and then when you come to practice, that's where we sharpen things up. It's a bit more competitive in the lines, I would say, and it's a good thing because it forces you to try a little harder and stuff. But yeah, it's way better. Kua roa nei Amarisha Ngaro Tata, rawa ko Aaron Hapuku, e haka ana mō te kapa nei. Ko tā te tokorua, kua whanake haere ngā pūkenga o tēnā. Kua pakari hoki ngā rangatahi, nō reira mātou ngā pakeke, me pakari hoki mātou kia eke ki te taumata e orite ana ki ngā taiohi, me ki kua pū te ruha, ka hao te rangatahi. Ko te ao kapa haka, he momo waka tēnei, whakatūwhera ai te tatau ki te ao Māori. Tōku whakaaro, hariko ana te kite, te toko maha o ngā rangatahi, tino hia ana, kia au, kia mau ki ngā taonga kui mā koroma. Haunga atu i ngā rangatahi, e ara ke rā ngā whānau hoki i roto i ngā rārangi. Oh, it's a dream come true. My husband's also standing with us. This is what we've been waiting for. We've been waiting for our kids to be old enough to be able to stand alongside us. Yeah, it's a proud feeling. Ka pai, so switching on now. Heoi, ko te whainga, kia auraki matatu, te tū. It's all about potential. I te horopaki o te reo, ki tēnei whenua o tātou. Ka mutu, kua tātou tamariki tonu o te pāorakai hautu, i waho atu i ngā takitaki o te whare nei. Engari ko te kaupapa, hikai a te ahi pūmana wa kia ukai a watea. Mince it, chase it, eat it. Ai, koira. Ka tū te kapa ki te whakataetai ārohe o Waitaha, hei tērā rā horoi, kia whai tūranga rātou mo te matatini e kainamu mai nei ki roto o Aotea. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.